girang menalian tensi dengan kebang sekali mengulayan. Sasa asih pakedan pakenyum nyarengin tutur ayu kena girang menalian tensi dengan kebang sekali mengulayan. Paras sasa asih pakedan pakenyum nyarengin tutur ayu kena girang menalian tensi dengan kebang sekali mengulayan. Ada aneh mengenyakin ning bidan beli ngincerin nguber-nguberin kilo jegek genit serasa subuh makadang dewa lekang watua di ipian mejan dilakar sekenang dumadak kilo ngenyakin. Bedelan waterboard kena itu senja elah nanging beli tua sing ngelah abang makejang anak ngedekin beli jalan terus pantang mundur makejang anak orahan selesai bode modal bedelan waterboard kena hilku senja elah nanging beli tua sing ngelah apa makejang anak ngedekin beli jalan terus pantang mundur makejang anak ngorahan selesai bode sepi
tresna apa mula jodoh. Nyatakan duga sepidan ulian raga matimpal tuseng detai ngerayu janjani bisa kekele tuseng taem kekenangan ditresnai ulian memaksa. Ingatkan duga sepidan ulian raga matimpal tuseng detai ngerayu janjani bisa kekele tuseng taem kekenangan ditresnai ulian memaksa. Jadi nih, ane dua orang mulai mau pesta poro, ane beteran, tuah mencekik, hati tu sendiri dan meangkian. Mulai gitu cara jadi nih, ane mekuasa lah karena dirajo, ngomong-ngomongin cara saja, janji-janji nih, suara mau bukti. Dan mas aku lagi jalan, mau yesentuh raga akan berdosa. Dan aman mau dan kuasa, yesentuh raga akan masuk neraka. Kita cara janili, ane berkuasa akan ada rajo, ngomong-ngomongin suara saja, jadi janji nih suara membukti. Bapak-bapak sana dah dirajo, bukti yang jauh bunyi bapak ki, lakar ngajaga bumi dirago, bumi Bali nih apa sambil pada bahagia. Dan mas aku lagi jalan, mau yesentuh raga akan berdosa. Dan aman mau dan kuasa, yesentuh raga akan masuk neraka. Ngomong-ngomongin suara saja, jadi janji nih suara membukti.
langite mewarna peluh sandi kala camberetane mamunyi santer sajan gumine makenyir manis raga kau miara ulian kena hemalan jaga pikayone ajak bekerja gilang liang sekadi mangulai yang kena buka jani hati buka jani kumbang mengisap saria ibu kupu-kupu neake maka berya mengindah miara ulian kena hemalan jaga pikayone ajak mengejar girang liang sekadi mangulai yang kena buka jani hati buka jani kumbang mengisap saria ibu kupu neake maka berya mengindah kumbang mengisap saria ibu kupu neake maka berya mengindah. Banjang-banjangnya sami tiang tuang ingetang pangseng sami generasine kena narkoba jani iraga ajak mekejang duongan ngaberagane lan bareng-bareng ngajak gangumi baline sami sampun nuning narkoba punika tusing nyeranang luwung langsung nyeranang melah sareng-sareng ingetang nyaman-nyamane ajak maka jaman dengane narkoba ane maanan ekstasi sabu-sabu miwa ane lenan gumine jari anak sampune dan kayang jelemane ane bareng edan makin ira
sampun edan kayang jelemane ande bareng edan mangkeni raga karo truno luungan ngaboragane rekan sing idan hidup makelo punika kuliah kana hetaga tu senja ada negara luung malah sami ngaboragane kumine jadi senja karo luung punika kuliah kana hetaga tu senja ada negara luung malah sami ngaboragane kumine jadi senja karo luung punika kuliah kana hetaga tu senja ada negara luung malah sami ngaboragane kumine jadi senja karo luung punika kuliah kana hetaga tu senja ada negara luung malah sami ngaboragane kumine jadi senja karo luung konyangan anak sepenawan konyangan anak sepenuni ngatoba punika tu senja malah ken kabare tresnane ka pertama tutore aja bos yen sampun kapegatan pakudang tresnane ane suba menyinggahe wenten kudang wasa tapi sampun bahagia jalanin jedemene apang kantiman ane lungan kempidan yening sampun ditresnane jani kal pasti sing cara ane pidan mabunga-bunga tresnane ka pertama sapa sing dangalin mabunga-bunga tresnane ka pertama sing dangal sapa sing dangalin ken kabare tresnane ka pertama tutoren aja bos yening sampun kapegatan makudang tresnane ane suba menyinggahe wenten kudang warsa tapi sampun bahagia jalanin jedemene apang kantiman ane lungan kempidan yening sampun ditresnane jani kal pasti sing cara ane pidan mabunga-bunga tresnane ka pertama sing dangang sapa sing dangalin mabunga-bunga tresnane ka pertama sing
pertama tutoren aja bos yening sampun kapegatan. Jangan berpanganang bangang-bangang itu dapatin magerengan. Weh, jani nu sekenang kayak subah mangewahang mengenahang isen basang. Jalan janji jam kena apa ngira gong aja benar. Kening bang pengiringan rago mengurai kali ulian kali jamu berayolan babo apa doman hidup di bumi ini manusia pengiringan rago. Dia mau kena apa ngira gom belajar benar.